Hello guys, this is Donora Miakso and welcome back to Nochotama from Kam YouTube channel. So, okay, Heidi, dino chonchi na lepina video sta na kosis ka nothing ka request kiyo jeta upo no from Kam YouTube channel. Subscribe ke koyi to asake subscribe keri di ka bon logio notification bell icon no press ke notification on ke dida abon ke tre body samucho video so no disconfirmize opine ai channels ki. Okay, Heidi, to chon sale negrana tini topics ma tini topics ke bose chonchi ni Aadhaar card wo chini date of birth ba chini asemos haltal borsero go thia ko ke wi to hasinke chung abono chung sa so break slide na chini smartphone by online dikiye no otongye mamane topics na tuise tina no bo video sop no kunai ba no siri kunai ke amma chungo no bro bangma ro se tong kona je no ni Aadhaar card to opo no ni date of birth ba no ni asemos haltal borsero go thia ko ke wi to nero no bangma tong kona ye angma chung ka boni bo pandawo tini bo videos happy moni ye go na ro clima ke no smartphone by no ni no otongye online dikiye na ro no ni date of birth no thirke lamine just 24 hours ni msinyo ke abu khena ni bo padon ro videos no price samon ching ka tho yan jora na yema to nai videos no we have ro completely process nai pe hasinke we have paiso ria nai hasinke na ro bo process no khime nai but bo process no khena ni bo pandawa non theo compulsory mobile by non mobile number by Aadhaar card link to ni non mobile number by Aadhaar card link to pe hasinke na ro bo process no khime nai non mobile number by Aadhaar card link kri hasinke bo process no ro khime yaw nai ke phaidi nai leina je mobile number by Aadhaar card already link to nai role breki khpl la nai chini Aadhaar card wo mung ro ke borsi rao pham rao dui maro chayang ni to hasinke chung breki correction khela nai tini bo video so nai leina ke phaidi tawa so ko bon sai mani ke taw chung direct chini nangmo topic so thang leina tawa breki kheu nai breki chini de do baro no chung slide la nai taw nai nai ligrana mobile screen no phaidi tawa amra no tuni nai Nrauni date of birth update ko nani bok pando to chopila Chrome browser ma thangnai ke Chrome browser open khedi ke boro suidi UIDAI hiye UIDAI hi suipe ke search khedi ke search khepai ke tawa chong boro page phainai ke bo second option UIDAI hi tong boro click khedi ke boro click khepai reha tawa next page so thangnai ke next page ke boro naidi bo dekhe page phainai ke boro ke chong bo sakao naidi get Aadhaar hin tong boro le ma khinaya ke tolani second option update Aadhaar hin tong boro naidi boro ni bremo ke habo to che update demographic data online tong ke boro chong click ke marinai ke phaidi taw chong boro click herina ke click heri ha click her pe chong sama nai sinai ke naidi boro chi bo dekhe page ta phai ha boro ke chong mama ke nai naidi jang boro proceed to update Aadhaar hin tong ke jang tola ke bo nrao bukti maja ma slide ngolek bukti ma documents nang boro nrao naye pore nei me ke ta boro nole no kya ke sa tong sia videos law nei mon ba pando to chom direct thang daina break update ke nei ke chom bosa kani proceed to update Aadhaar mo click ke mar nei ta boro click keri de proceed to update Aadhaar mo ke ta click keri ha click here pe ke naide boro bode page payo boro ke no ne Aadhaar card number staudi bo enter Aadhaar number himo boro general buktima Aadhaar number no buktima Aadhaar card non ro update khenai abo bini Aadhaar number no boro stauri di ke boro taw Aadhaar number stauri nai Aadhaar number stauri pai ke tolaw naide jang tolaw ke enter captcha intong bo Aadhaar card number stop pe mon tolaw bo captcha no same to same general sa pau break no abo stauri dim thek to step ke step ke ATX I story ha stau pai ke jang bo tola tong ke ha naide bo send OTP tong boro click heri di ke ta bo send OTP mo click heri nai send OTP mo click he ke je now ne mobile number be Aadhaar card link tong mo ro OTP thane ke ta send OTP chung OTP nai sograna send OTP heri ha send OTP se click hepe ke no ne mobile lo je message thangmo no ne Aadhaar card by link to mobile number aro je message o OTP thangmo abo OTP no jang bo tola enter OTP mo boro story di ke ta boro OTP story nai OTP already receive ong ha 7819113 story ha okay stau pe ke we have no check कर दी बो कैप्चा नोट we have fill के नाम नि नाया माइक we have fill के पेमेंट बा पन्दो के चेक के पे के जाम तलाव नाइ दे बो लॉगिन ये के हाथ नाइ बो कैप्चा इन OTP stau पे मो तलाव लॉगिन खेरि दे लॉगिन मो क्लिक के पे के बरो बॉडी के ऑप्शन फाइनाइ उची हा बरो के बॉडी के फाइनाइ नाइ दे boro ke tha option tong boro nim sim bo second option update demographic data mo chong click ma ke nai ke kosni jang tola ro pon ro nai ni ke nai miu jang tola nai de pore ye track mark ma tong nai chu ke nai miu ke ta boro update demographic data mo click keri ha click ke pe ke boro ke bodi ke page phai nai bo page ke chong ma ke nai de boro ke general manos lam chun ro boro select ma khiro nai language de name de gender de date of birth de address de ab de ke bang ma option tong boro general manos lam chu abono boro
select kiya laru di ke tini ang date of birth se update kepno nai date of birth change kepno nai abon bok pandao ken ro address ro kono change kemcho ken ID bo tolawa bo address in tong boro kon ro select kemayu bodiken ke bonang select kiya unselect kerne ke date of birth kepe ke jang tola proceed mo click kedi proceed mo click kepe ke boro page paine boro bonon ro porem choke porimayu naidi murle white choose lai me de bala sas lai me por pe tik mo kedi ke bo tolawa proceed mo click kepiri di ke proceed mo click kepe ke to uchi next page o thane next page o ke naidi tawo bini Aadhaar card o date of birth tomo ke bose bo naidi 1 non nai bo 1/1/1998 bose tawo bin date of birth tomo ke cho date of birth taslai nei ba panda jang tola tongo enter your correct date of birth mo click kedi click kepe boro no ne borsi select kedi borsi select kepe ke boro wa naidi borsi select kiladi bukti borsi or no achai no ni date of birth tano boro select makne ke 1998 ke bukti talo achai to man select kedi boro April de May de June da bu de ke jang naidi sa kaosti ake tongo ero sample boro click ke months lai nei ke tawang August select kya August select kepe boro date select kedi 17 de 18 de ke 17 select kya abo pai ke tolawa set hinge tongbo set mo click keri di ke boro already set dong ha new date of birth naidi boro 17/8/1998 onai boro ulta falta ke no tong ro confuse tong de ma yak na no na din pone bo correct onai ke bodi ke date of birth stau pai ke jang tolawa chung document select ma kene bukti ma document no ri onai nang aro tong ke bo document select mo click kedi jang naidi tolawa bo document select mo chung click kemari nai click ke borang pen card dinai no je document phori di jenom tinorim cha apai ke upload document here bo ke ha tolawa chi option tongo bo naidi upload document mo click kere ha inke boro no ni file jio select kedi bukti ma file on ro stau to kes count ro pdf file o ke no ni document je bukti ma no ri yo nai nang abu ma no naro ready ke ma tinai ke tawa ngai ni pdf file o save ke tima document abu no taw boro upload keri nai ke tawang boro rutu tongo ke naidi bos kanchang pdf file already save ke pai timo se ke taw bona upload keri ha upload ke pe ken ro naidi tola thangle ke bo naidi pen card upload tung ha already ke bo dekhiye ro no ni jan documents pen card khoi bo tre documents for support tongo date of birth change ki nai bo pandawa no ni date of birth proof documents for example birth certificate rok maro adi ro for mane rimayu date of birth ro birth certificate ro ri pe khemayu ke nai thok pe ke bo tolaw nai di preview in tong boro click kedi preview mo click kepe ke boro no nai di bo 17/8/1998 ha bo ke new date of birth bo ma update nu thane ka pai ke chung kama ke nai di to proceed ke jang tre discount tha kosis kama ke check ke nei ro na boro nai di document upload ke pai re ha ke date of birth no thik tongo new date of birth ke mo ka bo pai ke chumbo captcha no boro stau ni ri nai bo nai di dbty ke no captcha nai nok na bono same to same boro stau ri di thai step bank ke step tor ke stau ri di stau pai ke bo send otp nge ke ha tong boro click keri di ke pai di to bo send otp o click keri na send otp o click ke uchi non mobile number o tre we ha otp thang phi nai non mobile number we Aadhaar card link tong mo abo ro ke bo otp no boro stau ri nai to already otp receive ha ke abon ba panda enter otp mo click keri nai ke otp stau gra nai OTP stau pe ha OTP stau pe ke nrau kama ke check kes nam de jang tola sa ka pa hanai de non de date of birth tas je bukti ma date of birth tanos lena ro ko switch nam de kama ke chromo ke edit kes nam mayu ke bo dekhiye pa select ke pai ke chung tola thang ma thang khai ne jang nai de tola phaiklai de tola phaiklai ke bo ke ha nu sti age tong I hereby confirm that mo boro tik ma ke de apai ke bo ke ha make payment hi tong bo make payment mo chung click ma ke nai ke make payment mo click ke boro chung sa wait ma ke ne no mahata ke di refresh rota ke di ke tre back rok ma rota ke di ke boro payment ka nai ba pandawa ke ne option tong ke ha credit card ba debit card di ke chung ke me te ka ke net banking je ke mayu general book te de kem chu ke din ka on debit card select ke nai debit card de ATM card di ke payment ke nai mon ba pandawa taw bo sakane option no select ke nai ke select ke pe ke boro no ni card number taw ri di no ni ATM card number jan jane ke boro ngai ni ATM card number taw ri nei taw card number stau pe ke bo expiry date boro stau de non ATM card expiry date stau pe ke jan do CVV stau de bo CVV ke non ATM card uklawo mai nei uklawo number thai tham ke to na stau de inke boro ke name on card je non ATM bagra ne mu boro stau mari nei je non ATM card dobre ke muta stau de apai ke bo tolawo proceed in tong boro click ye chong mari nei card details stau ke proceed ke de inke chosa with ma khifi nei
wait keke naide boro ke ha no ni bank account by link to mobile number OTP thane bo OTP no boro copy kherne I already OTP so pe ha inge bo OTP yo chong bo one time password boro store ne stop pe ke jam tola naide ke ha submit hi tongo bo submit himo option no chong click here submit ke mane ke phai to submit mo click ke na submit mo click ke pe ke boro chong sa wait ma ke nai can I successful payment ha 50 rupees lao bo 50 rupees successful payment kepai can I boro no the URL number ro baro boro mainai acknowledgement slip inke bor naide transaction status for success ha bodike no URL number mainai inke chungbo acknowledgement slip no po chung download khoye lani ke lamayo ke download ko nai bo pando jang tola naide bo download himo chung click kheye download ko lamayo ke phaide to chungbo download himo click kheye download ko elana bo acknowledgement slip po ke to download himo click kya ke trewe download do click khede inke click kepe ke to no ni PDF file download no ne abo PDF file download ye save one ke to already I think download pe to no khusat no ne bo naide acknowledgement slip bo to no ang khusai no ne ke boro click khede click kepe ke nro nai nokna to naide bo dike no acknowledgement slip mai nai ke boro pa details no nro pak ma update khek mak ma ke ke payment sa ke ikno acknowledgement number le buktima boro pa hanaro mai nai ke bo dike naro ni payment ke payment ya go hasingke acknowledgement number of my payment ya go ke nrao 24 hours nimsing yo salha salne tonge nrao check ke status check ke nai meyo bangso milaya 24 hours nimsing wo inke chung nai legra nam sa so mila bo update no nai bo pando taw chung sa wait ma kene ke no no to nai sa so mila bo fo taw chung nai legra na discount go inke tawa 18 hours ni yaw gowa ang uchi no tawa other card check hep no other card status check hep no yaw date of birth update kemong de hang yakho tawa no check hep no kem 18 hours ni yaw go tawa check henai ke boro no ni je other numbers tawri de no other card numbers tawri de inke other card numbers tawpai ke jan tola bo captcha ke send OTP khedi captcha fill ke send OTP ke pe ke boro nai de boro no one time password no mobile number o thangnai abo boro stau phiri diuchi ha inke boro OTP stauri nai to OTP mai soha OTP boro stauri nai other card status be ke check kene siang ken ro comment khedi anono video stauri nai ke bo check status mo click khedi check status mo click hepe ke nai de boro wa now ni update request number URL number mai ha success wa now ni status success that means now ni updates already okay on pai ha inke bodi ke now thio status of nu ke naro now ni other card no naro internet nchio download ko elamayo inke other card be ke download ko lanai no abuno pho siang ha singke ang already skango videos nampai timoto no videos no thangi nai meyo ong yakhai bunaro bo videos nai to mon tola description box o check kedi ang videos ni links tawgi tingo abropo now nai meyo inke tawo naro no ang phunai bini other cards count ke body ke se tongo nai de bo 111998 bo ma ke bini other cards count sing ke bo ke taw ke yaw go bo ke taw ta update mo 17/8/1998 body ke ye chom chini no tongye easily klaima ke ye chungkro ha thayama ni bayo chini other card no chung update ke lamayo so guys anga sakeyo no bo videos ne pe moni yago talen ro phono ni other card no klaima ke ye no ni date of birth no change ke lamai wa no ye ke now body ke no ni other card no date of birth change khela di no tongye no kuna thang to na ye arfo no ni other card be mobile number link on in one ke guys tinini videos le ba so no we ma le finai uchi biskam videos so no bo videos so samuchu maro ma hasingke videos no like kini tapodi ke channel so subscribe kini tapodi ke tinile boro na katho rigrana no jotono khakchanga